Sa
Ia e whātalo whātu i le au whāpaponga i le so o le aso tō nai o le sepulu lima nei o le masino mati. Whātalo whātu se whāpaponga o le tātou po kalamele nei o le olanga pou i a Iesu Keriso. I o le olanga pou i a Keriso Iesu. Mana tōra mōra soi pua nao ni lei e malu le tunu i ta māmtina o uso matua whāpine. Ia. Whāpei le tua le wo o mai i le whai ungo le vaiaso. I le nei tau sanga atoa ma le nei vaiaso. Ia leo tātua o lia mai le asto na i le sfuli ma maki kasi lua i nguan februari to le ua matu ia. Ia whāpei le lofa e manatu wa o lo maua le soifua lao le lei. Maua po le malosi ia te oe lo ta mama lo tina matua ma oe wa matutua pula pula la ngoto soifua. E mese lea i au na le tua sunga i whate ngainga ma la tau whale tua so le kalesia e kalesia me te tisi o le kalesia e pakasa o le kalesia katoliko o le kalesia mamona ma so se tasia au na le tua whatalo whatu o tātou po kalame ia mo so se tasi ona o tātou o lo tātou tau whetuli ma fia maua le wha moi moi o leona e wha mabau ia a lewa e si le fia wa au i loa foi. E tasi ala wala ua na o Iesu Keriso. Le wha mai Iesu aniko te mo taunto e whanau ia e wha moi moi la o lo tātou tuli mata ia lea wha moi moi o leona e wha mabau e ala lea i le salamo ni liu ese mai me leanga o le soifua le nei po le olanga le nei ia tatu e lotu umasa ka loko po ita ai peta ia ne ese le moni ma wha maoni o lea filinga te peno ta ua le si tato po klaime le ua whanau le tino o le ua whanau le anganga o le anganga le na ia le anganga na le tia mafuta Iesu le tia sau e nofo i tonu ia te tato mtau tia o le atu o le langi ma le langi a le ua fo Iesu fa me la walu e me le nganga pa ia o ie so swani wa nga fa pe nga o Iesu ko kasi Iesu a o lona nganga pa ia fa tanga la e tala lo loto e fio ma iai o ie tonu ia te o le nganga pa ia le o le tua ia fa penante ta ia tatou i so o se mea tatou te e ka me bona ne so la sulima o mat ia le o tātou whelo e lai lungo le tātou whasalunga lona lua le nei o le nei tau sanga ia o se manatu wa e po wa o le tele temisa whaianga luenga whatala i lungo le o le tele ia lea o le ua whasasole matua soifua ai whatai le tua o lo iai ala e mawhai pēo na o tuai le fesoa soani i ato e lo ta mamo lo tina tātou o tangata tau fituli le wha matus pai o le tau fitulinga la lea whato tinia ina ua wala au mele tua wo mele maliu male o ti o nai ngatai a wai wha matus pai e le aise a po se salamo i tua atu o le oti e le naska ne koe wha moi moi ai o le unga o le tengi ai e mai ai pe umale manaba wo umai nga e le to iai se au nga o seisi tatalo e tu atu wai si tu lo laba rekele i o teimi ke ba ai atu ai whapene si ia tatalo atu ia e maua ia manuia lau malanga pe a whape woti sesi ia manuia tatalo atu ia manuia lau malanga ia ilonga i toi a male tatalo awa fo yo le filifilinga le fai i nei e le se taimi te toi filifili ai i tu atu al tunga mau ia fai fa le la o ka ko soifua ma lo ola o le kaimi le nei o le taimi le nei e te salamo ai tu lo soifua le ali ai le se kaimi tu atu le oti o isi ake le e te le fai tioina
ai fa mai ia tatalo atu ia maua sau no whanga mau, but it's too late, watu wai tele, nanga o le taimile nei, e whai e leo whiwhiringa tau whaatalo whaatula, mo la tau leo ua maua malitantou whaasalango nei a uli, ia o nai ta mafo i matina mātua, wale mwhainkoe o e se sinea, o la ua whautuanga, ia wa umatu de soifua malosi sanyai, o le kaimiale ngai o le tua, o le taimile nei, o le tapena loa, le ua uma nga whai me te mana o ai, ia mo mga o ai, ai, tātou sa ili le wha moe moe lea o le ola e wha vavau, o le ola e wha vavau, oka, o le wha moe moe e le uma, o le wha moe moe e alu i pea, e lua wha vavau le ta umatus pa ia o lea, o le wha vavau o le ola, e wha vavau, ia po le hati fo i e wha vavau, o le sidi ala lea, o fea lea la anga iai, o fea fo i o te iai, pe o mai le wala au o le tua, a wai wha vavau, o le ola e wha vavau, ma le ati e wha vavau, o le sola, o tātou pe senga, o tātou music videos, i o wha soa, o le sunga ia tā vita panga ia li i, o le tai o le Assembly of God, au Samoa, o le au mai se upu wha malosi mo tātou le so, ai manatu, o lo o maua pēr lo soifua lau le lei Vili Ieru, o lau tō o auna nei, ia tātou weba fo ili nei auli, tātā atu nai pe senga nei, ia awan lau whaapawanga, whaamalo se pēr lo soifua, e whaapena, ia lo nei ona. Usa mea, se tasi o pe senga, mai se tasi o uso, usa mai lau mai moa.
whātai mo le pēsenga mātango fie. Ta lia nei, ma sau e ta lia ia le li paola. O te manatua o le tausanga ta siva manu wha na o ta lia Keriso Iesu e vea mali ma paola i lo uolanga. Mai le taimile na o le van whasa o whaola nai. Ta tula o tau tinonga lea. A whaipo i o mai mua mai ma e saili se fia moni. Na o Keriso Iesu, ia, na e si le fia o lo uolanga atoa o le momeo whaid. Sa tata ili o peipese. O peipese mato nuu le rosa pai pai. Mai no pali. Ia, na os watu lea o patasi atu i lesi banga le mato aina toa mua. Le sa iela o peipese le tia ma. Ia, tena taimia sa pese ia Iesu. Ai sa ese ale ola sa ola sa pi o to te lea on tato e tau Iesu e fai tau le tus pa ia e ta talo o mele lei uma ua foa i fo le tele o tato mea i fai ngā lotu tato e ka lesia o mele lei ai manao Iesu i lo soi fua e manao Iesu e ta tala atu lo loto se ia fio mai e fia nofo i to tonu i o te le te tonu lea ua paolaina ma li liula o langa i le ai o se fua fo i lea o Iesu le tau tala ai le to tele o tangata pi e fo le ta pua i le loku le sa ai le o ata ngia mai ia fua o Salamo fa mai Iesu e tauna fua mai fua o Salamo i le Ioane mo le angi sulu pa fa mai sulu po sulu pa sorry i nato uma o e na ta lia o ia ma fa tua i lona suafa na ia a vatu ia i le manuia ta wai leo nato o fa na o le tua e mai tau le a fa si foi upu o i nato uma o ea na ta lia o ia na ta lia Iesu ma pa tua i lona suapa wale ngata i lo talitonu talo kera o kako sa mo kaniko e tau tala fo ile fa tua e nei se fua a tamena tala le al tus paya o na to mo entalia o ia fa tua i lona suapa na ia abatu e lea manuia ta wale o lato o fa fine matali o le tua o no nunga i se me te faia ta ko ta wai o le atali mala finga o le tua io e mo ia na fau tato na ia fau sia i tato ai le fa matus pa iro mai toru lo su toru na tato fa na mai malenga sala le fa mai Iesu ani ko te mo te tau lao ma koe pa na to tono le ainga le tua le ainga la lea o le ola fa le ngana ta penai oe ma mo le ola e fa vau ma e tatu ma tange le soto e fa ta lo fatu pe a fai fato e mai mo mai tatu po kalame o le ola nga fo ya Keriso ya vaya so te tasi pe fa lua le vaya so ono o le vaya so nei ua maua se manatu pe se faalinga na ouloa e a mata se por kalame le nei ia tatou te malo lo iai ioe o te loa le to tele ia au na le tua malo ia au na le tua lo lato tu i me pele muli panga ia ma ta lai ma fa so atu tele po inisi uso malo o le faiva o le taongaina o le bala au o le tua i lo soifua malo ola ia fai e pele ngā wenga le nei se io o le taimi e toe bala au mai ai ia le matai uso atu le pese lea mai le sunga Pereti Kurene te tasi o Kurene Brothers se woma mai foi uso atu lana pese lea o na whaalongo le tionga pa ia le tua lau ngaina le sunga i le superintendent po le ta ia o le Assembly of God
i Samoa. Ai se mai lau whaafonga le sunga ia fereti kurene, le sunga le whaafenga inga. Ia, olo o iai po i ni sil nei, olo tausilana e kalesia. Ia, olo saul nei, i le tātou porkala nei. me le ola fou ia te oe ne yaso li ia le atua tatou maua nei fo'i mafutaga matagofie o te fiau mai se mataupu e fa'aigoaina fa'apea o le fia moni o le fia moni mai maua ia ni manatu o lenei a'o'oga mai le i ulu ai tusi e lua o le matai o le evangelia matai o muamua ma le evangelia ma le fa'apea foi le mataupu e lua ia o ina i tala lai le soifua mai o Iesu ma le taimi foi lea na o ai makoe e sa'ili ia Iesu e fi'au mai ai ni manatu e uiga i le fia moni le fia e moni ua lo tatou iai le lalolagi lenei
ia maua fia e ta iane e taimi e pe e ala o tatou maua fia ia po se mea ua whaavai ai no fia i le aso ma le aso se mea ua e maua se mea lelei ua whapeona fua ina se tasi ia te oe na e whaaloa ina leo le fia pe ta iane o te fia te taina o whaafonga le tūlanga o le fia moni lea e mawhai ona maua e le tangata o le mea mua o le fia moni o se mea e tupu i tutonu e tutonu e puna mai tutonu o lo nganga po lo loto lua o le filinga e mawhai na e filifilia le fia moni lea o lo whaatau e mta upu le yasu mea lo no tonu o le fia moni o le tiute o le tangata le mautinoa o lai ai lo na fia moni e vi ia ai le tua o le mea mua la e tato te maua le fia moni pe a fai e te iloa le mana o loo i le suafa o Iesu ai vai matei o le mua fai ue losu matasi ma le losu ma le lua e whaapea e whanau mai e ia le tamatania e te whai mua fo ia te io Iesu a wai whaola e ia lo na nuu ai ala tō wang sala ua o nei mea uma ina ia taunu wai le fionga le ali le perfeta ua whapea mai whauta e tō le tau pou whanau mai le tamatania la tō te whai ngoa ia te io Emanuel o lona winga pe a whamatalaina ua ia te i tātou le atua o le suafa Iesu Emanuelu le e whapea mai o lona winga ua ia te i tātou le atua ma le fola ina o lona whanau mai o le whamoe moe ina ia whaola i anga sala le lalolangu ia o le mana le na o lo i lona suafa wai e langa se isi suafa le lalolangu e mwhai o na whamangaro ina tātou wang sala ai a whai tātou te maua le ali o Iesu ma tātou iloa le mana o lo i lona suafa lea e Emanuelu lona winga wa au le atua mai tātou ia o inae ma whai o na puna ai le fia moni lea ao fo ina le tūlanga lea i o tātou tangata o se mea e tupu tutonu o tātou loto ma whapea o na liua ma whisuia ina ma au mai ai e le ali se oli fou i o tātou tangata o se fia e moni e whaatu mawina fo e le ngata i lea e tātou te maua le fia moni pe a whai tātou te iloa le malosi po le mana o lo ilana taitaina e maua le manatu lea i taimi i le mātou e lua whi upesi furu le whapea wa lato iloa le fitu o le matua tele i leo lo lato fia o le tala foi i le sailinga ma koi le na o ia o na whaafe le he rota ma whapea o na batu e le a vea i o a whai e maua e tau na tau mai peo se mea na o ele matau i makoi peitai whai mai tu sipa ia ina wala to i loa le fitu o na matua tele ai leo lo lato fia na winga o le fitu lea sa tai le whainga malanga makoi o le fitu na ngai masusulu i lunga o le whalipovi pe on tātou loa le tala na o mai loa ma whapeo na muli le fitu se ia o lava na lato maua le mea le whanau wa Yesu mai o inafa mai tu sipa ia na lato i loa le fitu lato maua le fia whapenase na ngona o le aonga i le ne yasu a tātou i loa le taitaina le rii o tātou golang tātou te maua le fia awa a o i lato sa ili sa whiangai ma whaingatā sa na ngona le fefe peitai o le fetu sa whawhia le lato whainga malama e le ngatala le tātou i loa le fia moni pe a tātou i loa ina le mana lai le suafa o Iesu Emanuelu wa ia tātou le atua ai whapena fo le tātou i loa le fia moni pe a whai e tātou te i loa le mana o lo ilana taitaina o tātou e lo tātou ali o Iesu ma le mea muli
e mawhai ana tātou maua fo le fia moni pe a whai tātou te loa o na tui nātou me a lofa sisi wala tala nei na wa fo yatu ia mako i malato i loa le mea o lae whana wa Yesu ia whamaitu sipa ia na lātou talai a lātou me a lofa ma lātou abatu me a lofa ai whaitau ia me a lofa na ave ia e matua whamai le tusipa ia o lātou whare wa i loa le tamaititi ma Maria whapau wa ifo ma talai me a lofa ma batu ia te ia o me a lofa o le auro o le puluri pano ma le pulumuro o mea silisili ia na oma i lātou e whai mea lofa i le rii o Yesu i na wa lātou maua mai e mawhai ona la ngona ai le fia moni lea e ala i mea tātou te fōwai ai mai se lava o le fōwai ua whaia mai le loto o le fōwai ua whaia mai le mea sili e whape nā whai o langa le tātou te ia o le ase mea sili ia te oe e mawhai ona e ave i le atua ia e leise si mea tu sa o lo soi fua ma lo wola o mea sili ma tātou whapele ia e tai e tātou te maua le fia moni pe a whai tātou te ioe o le ola ma le malosi wa mai e le atua e ma whai ona tātou toi fōa i atu ia te ia e whai e lona finangalo o na tātou soi fua lama le lalo langi le ne a wa tātou soi fua i se o langa wa fōa i atu mo Yesu ai whata wala ista ngata pe o tātou ainga o nuu e kālesia o malo o le lalo langi o mea e whaonga ai tātou i le atua ina ia manuia le lalo langi e ala i le atua ia o mea alofa silisili na mai a tātou whaia le nā o te whai atu ia te oe e te langona ai le fia e te langona le fia moni le aisisi tangata sili o na maua le mele o le fia tusa tangata fōa ai fia e fōa e ese ale fia e maua e le tangata e fōa i le abatu ana mea mai se lava lape o tātou whaitau li tala i o mea silisili ia se lui tau foi lama mo tātou a e whafonga mai le fia moni e ala ia Yesu o le fia e tupi tutonu a lai mai whafolo o lama o le fia e mwhai ona e filifilia le aso foli nei whai na e filifilia te fia maua le fia moni lea ma e te maua e ala ia Yesu a maua o tātou tiutela o le wha leo ina ma le wha tupi tere ina o le fia lea e moni i le whapaina i mea tutupu ai whaawae lava i le na fōina mai le fia ia e tātou o Yesu le alo le atua soifua ia se whaaponga nā por kalame ma o te lui tau ia te oe le nei fo iaso e tātou sa iri le fia moni lea o le fia e maua le tātou ri o Yesu ia whamuni ai le tue leo whaafonga o na swafa o Yesu Amen. Look for happiness but never find it. Oh, the world and its pleasures they have known. They may have riches, but their hearts are filled with emptiness. And in the middle of the crowd, they're still alone. Oh, real happiness is following Jesus. Happiness is serving the Lord. Oh, real happiness is knowing the joy of salvation, and you'll never know real happiness till you know the Lord. Are you longing for a life that filled with joy and purpose? But the world has failed to satisfy your need. Don't be discouraged, you can have the life you're longing for. Just enter Jesus and then follow where He leads. Oh, real happiness is following Jesus.
happiness is serving the Lord. Oh, real happiness is knowing the joy of salvation, and you'll never know real happiness till you know the Lord. Patet sungai whawhengainga. Ia tāwita pangaiali. Mo le upu mātango fie whaala i au e pēlo soifua malo ona. Le fia moni. Ia o to te lea o le sa ili isi mea e mauai. Lewa e whaafofonga I mafua anga e te mauai le fia moni. Happiness is following Jesus, po le oli le fia moni. Watu ala whaapatai sunga whaapengainga, ia tāwita pangaiali, ki tā se fo I uso le tala le lei. Mo le whaau tā ua, e whaamanatu ai pe ia ki tā tōm. Whai mai o parapa skolo polo, okei loa, koukei loa mea ia. Ai tā tau pēo na whaamanatu, tau longo, pero upole abatu pēa. E loo mai lo le so, po o iaini to atu ngā lua whengai. O fea fo I le te sa I lia I ai so fia. Le wai whaafonga le sunga whaapengainga le so. I mafua anga o le fia moni. O le ola, muli I ai e so peno whai atu, ia o ka fia fo ika e ingu ia mo meo aba malosi ma tuina nauna, ngaunga o leolanga, fia tā mo kalapu, Sarai kau sa iri se mea e mauai le fia moni lea. O ngā le poe te ifol tai au wa ki ngā le uru. Ai ina ua maua Keriso Iesu maa maia lea fia moni. Ia le ua manguhi ai le a inga. Pai so ala utala. Salu whapengi ua ule stangata ua leva tauna oki. Leva ngā oki pe anga le maua Iesu. Lau tala mo ia ia te oisi taimi ngā ua sa New O te I po isi tai au, o le paka la uta vale koe kiki a o ngā totono le awar kele le paka ai. Ia, mole o nā, wale aise wha moe, le kau sa ili se me mau ai le fia. Peno whai atu tau sanga ta siva vanu whana stu ua ilo uola ia Iesu, o lo to lua stanga ta fia I le tua, whaatai le tua sa unia se to o lua Kerisiano. O lana tatalo ke mga kua kai mi ke maangava mai iaso e saua makasingi pia sau kuuri pusa esa e leo stangata faali mai sonaita pe whapenga aya o le tangata tatalo sa tatalo matuli pai wane tina a fai o lua no fo mseli I maso to lua e whapenga le olanga le olanga tuwai le olanga le suia o le mana o lau tatalo whamaikala kuspa ia lo ke mankua o pe o konito pea o le e whaapa ia ina le tane I le aba e whaapa ina le tane le whaapa ia ina I le aba whaapa ia ina e whapenga po ilantina e whaapa ia ina le tane le ava le whaapa ia inga ona o oe tama pa ila le te reo ngā lue ngā le tua salo au kalak ngede le maa inga o le a inga nio ma uan ma whaapuiponga le I whaia I lalo ngei o le whaapuiponga mai le langi langa o lo to o lua o le tangata Kerisiano o lona o langa o lona a inga a toa sa whaabai mai leo lang Kerisiano ai e ofa fo ile a inga le ile no nofo o le lato I tamata leo lua I po ia mas tangata I le whaola ina ai whaatai o tātou manatu e leo manatu le tua o tātou loto o tātou plan e leo le fina ngalo na le tua whamele le Jeremia luas fuliva Fai pasutasi o upu masangi ke fa alongo ya fai mai I had planned for you fai mai
o lo iai ia o plan mo oe le tama ma le tene le tama ma le tina o ulungani o a o plan fa mai o a plan e manguia ai sa o le tala lea vai dai por caramele tua o que le noa e fa pene ia mal to tele pa o to le mai mo mai sa lilo i manatu tato te olai se olanga fa pene ina wa tatala atu o tato loto ele nga walu le loku yo ele leila le loku ele se melanga ai o le taimi ana tatala atu ai lo loto fa atu Yesu a fio mai nofo i to tonu ya ja marikala ku spa ile Romans fulu pa ipa mas fulu o le ta tinonga o le ka kingo ai e o mai ai le olo the moment you said Lord Jesus come a fio mai e o mai de ora ma o le mutu e talitonu ai e o mai de ora o le loto e talitonu ai o le mutu tino o le loto e talitonu ai e o mai ai le amio tonu o le tua le lantato fa longo e nei no fai anai ke struggle if you're trying to find a way through life wa uma o nga wa uma drugs wa uma lo le fai o mea o le nene lo langi ele ia se swinga why not try Jesus la me ke le fa pea e de so a fai le nei por kalame Yesu wa o fa longo i swinga o le olanga o lea malea o le uso le la ma le tua fine na please come into my life so fa tai I feel my tala atu loto I've opened my heart to you oh my God please come in please help me wa nga nga masa sai wa le anga lo so i tua wa uma fo yo ankos ma antis wa ka milo ai la mere bal awai fa metus pa ia le ma mau o ia e lata tat mai tu se sta la mai e lata mai ile tangata loto nuti momoya whatever you going through now o le ale mele ke uia ile taimele nei e mai mo mai pe ke le fua ke mai mo se polo kalame fa pene Jesus is knocking at the door of your heart o lo tu i atu Yesu faia nei polo kalame o la talo ia faia se swing le ia oi e ke sawa ya oi le ola e pa vau lau Filipininga e manui ai lo ai ngai manui ai oi ma lau fa nau e manui ai pa nau o lau fa nau because what are you doing now you lau leka senga le la cafe pe mata ya oi le fa manui ana cafe ku lau fa nau o lau fa nau ma fa nau e pe mali wala oi pe abala o mai Yesu ai alu pe le fa moniana start now it's not too late ele kuwai lo le sui o lo soifua patalo fatu i nisi fo i wompa anga o mai mo mai Juliet uli fa tensione ma faulalo patalo fatu e seta yoapo o lo mai mo mai ia lo sunga fa penenga ta dita malitia se osto ia malfalitua fa tai mal upulena mato fa longo nei ia o ta pu nga video ia yaso ia ta fa moi ia se nga ia o le tai mio le tu fa nga le tele o wa onga ia malau fa tai ile ia te o le uso ti batu le sunga fa penenga ia lo fa ia o lua malitia lo manuia ma o ma po fa ta lo fa tu le uso ia tau katea o lo mata mai alo fatu uso mata mai Amerika tatalo fa tai fo i por kalame mata ngo fie le te sau ni le te lo te le la wo pe wo o mai ia ta o le fa alinga so fo i le vai le uma tu wo tau va la wa lu ngo le tele e tala i le finga le tua ia wo over mal fikus sul man kup kal sanga le wo yai ia msado o le apa ngale ala leo lea pa ngale por kalame lea o le ola ngafo ia Keriso su fatalo patu isaako malita levantato le to e fela fatalo patu leva ia tu o lo mai mo mai ia fa malosia o fe lava o lo iai
tu le mata le fa mo repena famina patala fatia o le usa fa mngile tu ai ia matso se tasia o paina fa mai mo mai ila amteno nepo kalame lona dua nei se vai le nepo so pa pe fo ia isau tautinonga e te mana o tu ina tu lunga po kalame nei o le olanga pau mo Keriso Yesu ia mfaina lafo mai message mai ia ilalo i po apape umi atu male balu minute ia e mafaina split fo le kai apape kai fiku mingu ke pe apa ia umi lau to tinonga ia na mai do te tu fantasia ne de tanto studio ma fa sala na yo ka kingonga wa to tinonga le finga samaria e rei do finga ko spa ia kasi ara ka kingonga fa mai na o mai le ngu no mai lo fa longo Yesu va ia no ba bena e ui o tangata Samaria ma whaola inga matali tonu le to tele o ilato ia mai la sau tinonga pe e sau whamalosi ia o avanoa Vili Ieru lunga Facebook and paina lafo mai ai message mai ia kau PM mai ia lau video ia po fe lava lau langi ua lewa na fia fai lau tau tinonga ai le lopo fe la fai ai ia mai o te whaonga ina tu lunga o tātou po kalane o tau tinonga o se ola e ola le soifua o le totele o ilato e le i paoleina ia so se tasi nai o won pa ango nai o wo fight hour metisi e kalesia metisi lo taiti po fe lava na te tapo ia a lo fat momolia tu a lo fanga vai atu ne vai ngatato po kalani o le pese ne sa utusia o lo langaina il mato ainga lo po o le kaini anga o whaolaina na utusia de pese Yesu o la upele Yesu la upele I fell in love with Jesus and I wrote this song I'm nearly to that
mau mai whātua le tua. O se pese fo sātu sia i le temi ele mo mau pe rua tau sanga taluai. Sa wala o lau lea fo i tāleni o le tus pese ma usu pese. So se mea te ba ai ai loko la tunga lai sa mo no ba ai le lau papa tele o lo ye le upulea a penga malo pea fo lau ma le patu tua i le tua. Ia le la pia le onus fulu tau sanga o tātou malo. Sa ye la le ana batau le na. Ia po lako film na o le fo lau ma le patu tua i le tua. Ia mo sau fo lea oina tusi ale nga u Samoa le matus tusi pese lea. Te lea se te au o le telo a tātou pese ngai maanga o isi taimie ke ti wala au e tangata e pe fo le whaatalinga tuli le ke la isi tangata pa mai o le pese na a mataina na liuliulo se fua wa mai tawina fo i o le tātou pese nga le owa la whai pula uka le pese nga ona wa mai tawina fo i lea le tele o pese fo ua le tutusa fo i e whenga o tātou pese nga salo e tau mwhaise awa noa e whaasoa ai i kako pese nga i le tusia ino se pese o pese sili anga whai ngofie lau vaai o pese tātou pese Keriso o pese lotu o pese ia Iesu whai ngofie nga whai e whai ngofie lo na wha upuina o lau vaai lea iai ia wai tus pese awa fo le wa umana mai ia le le wa umanga mai uma ia message e fai anga i pese te fo la nai fa na uma ila tu fesili mai i tu sia ina upu ia la ka ko lo sama sendo pu el tele pese ia soia fo le e ala ngai do pese o le pese lotu o ngo le ngo Yesu lai to ton pe ele fa pe ai Yesu to no pese na pese lotu ai le ai te tau na ye se te au momoni wa fai tu la tala le ona o le tala ni tu spese foi de la sa pese o le la wa fa o nga mo le fina ngalo le tua pe o isi te au la ia le pese so o fo le au fai mo le fai la ai pese le pese fa malo se tu fo i telvo tama matena ia mka ko le kai fai matusi se pese e pese isi nisi fo yo uso o le tati tia isi pese le fai e mana o e usu o te usu ina mata au umantusi mai mafati mai alanto pese ka mai takai fata tai kusi le pese kasi kusi le oisi au mata fai se fati fo fai se fati fo e fai e lau pese o masengo ngo langa le utala no i de baenga le tato po kalanga masenga no fa inisi e fie e o talinga e fa alongo se me fo se fati fo ta mo fa se fati mata mo fi ma pesena le fa sino ina fo le tau mo fai male atina ai fa malo atu la o pepese o la o fai la uma o la bala uma ta fa yo o leu a mai le nganga mo itu tino o Keriso o itu tino nga venga pe eso tofi pele so tofi au ke pole pe ke la unga pele ke le ola unga como lotu se matua le la au te pole lo tele nisi vai ngon nga venga leu po o tamta mai lima tamta mai bai o me na iti pere manga ia itu tino ia ai fa metana tu spa ia o tu tino na iti ese le tau e le tino toa ia o lasi au tama inga luenga nai fai tonu pena vale kalesia le ne fona fa longo ne le upo le tua o le fia e foai o isi la taimi e foai tupe o isi taimi e foai lo taimi e foai lo angaba e foai lau talen fai o le kuka ia foa ene mele na fai ese mele le mo le kalesia ma le tino o Keriso o le ala le mea o isi mindset fo le anta tau pe aka o le foa ia o longo winga la o se kupe ele o le foa ia fia lo taimi o lo wanga ba po lo talen
o mea umana ia te oe o ka konga fai e sa tātou wele tu e tofu a tātou maleanga vaa e fai e ngā ruenga au auna e fau ai le tala lelei e fai ele e kālesia mso se mea o le ainga o le e kālesia i to tonu o fai ngā malo talo mo tātou malo Samoa e le o popo se rilo le tūranga o iai o ka pea ma meo porkiki ia o tala noanga langa fo i o oe le tau tala i ele kuspa ia e kaukala a pule e a mio tonu i se muu po se malo e manguia ai a pule e a mio leanga ia ta tinga ina fo i matato fa de talo la mo tato malo te tai umale malo fai pule ma so skanaka talo ia a te talo fa pito molto wa va fa upu fai po ai na te supporting ai ta talo mo le malo sa mo talo mo le palmia e mana ko kasi ka nga ke mo le poto it only takes one man with the wisdom of God nga ke au mai le atua i to tonu ia manguia lo ka ko malo manguia fo ia file mu ia manguia o tato ainga o le oto e kasi minuta tale de tu la lima i ne amato salo peto e sfulu lima minute o tampaya e tu la tato te mafuta i whapene pe senga ia whaasoa ia mawangi ka ko kingonga ia sen malau tau tinonga i tau pe sen mai sau music video po sau pese ua umana fai e mawhai o na whao ngā fai fo i mau sao i to tono o nei por kalami o por kalami nei le nisi o iai pe o se au lotu po se whaapoptonga ia na o se mea lama o lotu fai atu nei you can be part of this leo langa fo ia Keriso Ieru e ala lele au mai o lau launga po lau tau tinonga mai se o whanongolongo mua pe o tau tinonga e se o fie iai ia ai fo sa music video umanga nga fai ia sen mai nge te o te paso so inat fata sei la ma le tato foi la e tele yo la unga fa te ngai nga sunga ia ta dita panga ia li sapu ina se taimi wa tuana le wa panga no le ma wa tala fe ngai ia ma le nei vai tau ia mangi upu fo yo te paso atu ai o le baenga na tato o le fata alo na lua aso o le o langa fo ia Keriso e le o aso uma ia se iba ai fo i fua fo i nisi por kalame nisi o uso a ona ma fa fe ngainga ai to sfulima minute na uma le o tato po kalame ai tata ina tu ia na ia tato pese tato music video mai le tia maa se tatse fatu ngal tia maa lo matai yo pese ngainga fa ele i whaoleina, ele i bi wina o langa te ma, ia ai whaapetai, ia la ua whai te au duso ia whafo, ia o duso ia yopu le, ia o au so stani resi e ka le sia, o mātou umasa iai, o le to tele o mātou, ia le ua whaoleina, ma fia ia Yesu, waso ia, sa pese a ai ma maole o langa me le li i lo matai, whaafonga lofa mai. Es fale tonu tātou pese lea, te toi tau mwhai mai tātou pese, au se mai whaafonga i leisia tātou pese lea.
Ya, se patunga mala foi pesel te ma ia pe no o ta o pese nesa tu siele I pa o leina. Mala foi pese. Lo matai. Ia este di fo le te pese de me tele mama pe unge pese fa apera fetanga. Ia fa tai da le wa ma wai le fa o tanga. Ela ia Keriso sulela o pese ya mo le li. Ia fa te fo ilo so ya tau katea. Ia se tasi fo I o li pese ti pese. Fatalo fatu uso ia mauto uma o mai mo mai le. Ne ia so ia o manatu. Manuia tele malo longa o le weekend. Manuia fo le tua I le launga o le weekend. Ia ila na pa unga pa ia tu manatu a pe tula o vale tula. Io te logo tala te unga lava. Ia o ta pena fo I masau ni atu I le aso atai au. Talo il pa malo longa le tua. Ia te oe. So se tatsia o mai mo mai. O e ngase. O le alava le mea urua pengai. Po e pa no noa. Ia ta talo ai le mana o Yesu. O ia na te sosa mai a tato. O iai I le nei savalinga o le soifua. Ia, manatu la fai watu tato po kalame le so. Ia, se tasi o pese tuaya nei a le tato lotu. Le oti o fea o iai lo tui. Pe tu unga mau o fea o iai lo manu malo. Ia, lena to e suina. Tato fea loa I se teimi o lo manai. Pa amnia le tua I po kalame fo I mafufua nga masauning o le weekend. Tato fea loa I le nā vai as. Fau, e pa amnia atu le tua. Ia te oe le so.
Tawai oia I Kalevaria Mo oe ma uia ma